Dobrodošli u video uputstvo kako napraviti CV fotoknjigu. Prvi korak je da posjetite našu web stranicu www.cv.rs i skinete besplatan program sa našega sajta. Na našem sajtu možete naći sve neophodne informacije o vrstama, veličinama i načinu poveza CV fotoknjige. Pošto ste pročitali sve neophodne informacije na našem sajtu, kliknite na dugme i skinite besplatan program. Imamo 3 verzije našeg programa, to su verzije za Windows, za Mac i za Linux. Program je potpuno besplatan i jednostavan za korištenje. Kada jednom preuzmete naš program i instalirate ga, on će ostati sačuvan na vašem računaru i svaki sljedeći put možete uz pomoć njega naručiti svoju CV fotoknjigu ili neki drugi naš fotoproizvod. Kada ste preuzeli i instalirali naš fotosoftver, prelazite na rad u programu za izradu fotoknjige. Kada ste pokrenuli program, izaberite CV fotoknjige, nakon toga izaberite veličinu fotoknjige. Nakon toga ide odabir oblika fotoknjige. Kada odlučite koju knjigu želite da izradite, kliknite na dugme Sada kreirajte. Sekundu nakon pokretanja dizajnera za izradu fotoknjige pojavit će se asistent za izradu fotoknjige. Ako izaberete da koristite asistenta za izradu fotoknjige, u 4 jednostavna koraka ćete napraviti vašu knjigu. Ako želite da sami kreirate svoju fotoknjigu, bez pomoći asistenta, zatvorite ga i krenite sa dizajnom svoje CV fotoknjige. Sada se nalazite u uređivaču svoje fotoknjige. Pre svega proverite i u donjem levom uglu promenite parametre. Parametri koje možete promeniti su vrsta korica, broj stranica i vrsta papira na kome se štampa. Svi ovi parametri utiču na konačnu cenu vaše fotoknjige. Program uvek nudi 42 stranice. Ako želite manji ili veći broj stranica, potrebno je da sami promenite taj parametar. Nakon toga učitajte sa svog računara fotografije koje želite da stavite u svoju fotoknjigu. Kada su vam se fotografije prikazale sa leve strane, možete ih prevući na radnu površinu levim klikom miša. Prvo dizajnirate korice, a nakon toga unutrašnje stranice svoje CV fotoknjige. Kada ste fotografiju postavili na željenu stranicu, možete je pomerati, menjati joj veličinu i položaj po želji sa samo jednim klikom na nju. Uz pomoć opcije Clip Art možete svoju knjigu i dizajn načiniti zanimljivim. Boje pozadine i Clip Arta menjate levim klikom miša. Na isti način kao i fotografije prevučete na željenu stranicu. Clip Art također možete pomerati na stranici i menjati mu veličinu i položaj levim klikom miša. Druga opcija koju birate u gornjem levom uglu je raspored gdje birate koliko slika želite da imate na pojedinoj stranici. Mogućnosti je bezbroj. Kada ste odabrali željeni broj fotografija na stranici, slike samo dovučete u željeni položaj. Prilikom popunjavanja stranice, pazite da vam sve stranice do kraja knjige budu popunjene. U suprotnom će nepopunjene stranice prilikom izrade knjige ostati prazne. U CV fotoknjigu možete također unositi tekst po želji. Opcija za unos teksta se nalazi u gornjem srednjem delu ekrana. Tekst možete, kao i fotografije, postaviti gdje god želite na stranici, menjati mu veličinu, boju i vrstu fonta.
Ukoliko niste zadovoljni s nekim izborom, možete se uvek vratiti korak unazad uz pomoć komande ponovi zadnju akciju u gornjem levom uglu. Kada ste popunili i uredili sve stranice, svoju knjigu možete pregledati klikom miša na sredini donjeg dela monitora. Nakon toga sačuvajte svoju CV foto knjigu kako bi mogli da unosite naknadne izmene ili da je naručite neki drugi put. Kada ste završili sa dizajnom, kliknite na Naruči i program će vas voditi dalje kroz proces naručivanja. Nakon što ste kliknuli na dugme Naruči, vidjet ćete ekran u kome je prikazano šta se nalazi u vašoj korpi. Nakon toga kliknite napred i dolazi deo gde treba da upišete svoje korisničke podatke ako ste se registrovali ranije. Ako se do sada niste registrovali, neophodno je da to učinite kako bi dovršili porudžbinu. Kako bi bili obavešteni o novim proizvodima, sniženjima i akcijama, pretplatite se na naš newsletter. Kada ste kliknuli napred, možete još jednom pogledati vašu porudžbinu. Poslednji korak je da pročitate opšte uslove poslovanja, prihvatite ih i pošaljete vašu knjigu. Za nekoliko dana kurir će vas obradovati vašom CV foto knjigom.